أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا جل وعلا يوم من تولو مولو وي قالوا أي لموسى عليه السلام أخيرا بيعني النبي موسى كسكتود ادع لنا ربك أي اسأل ربك. ادع لنا بمعنى اسأل ترانو من جو مما يبين لنا يوبانجنا مما هي كهندو وني الحال جيدو نجه ko accitirange ni nge gollata asaimatum am amila ko dudunange koye pular wiyeten yani nge gollintake ka ko gollowe. innal baqara tabitino none nailin tashabaha alayna ino nandi e dow amen likathrati al abqar الصفر المتوسطة السن في نون صفة باwo kalandal dimmal
haray nayi ɗin no ɗuuɗi boɗeeji ɗi safra ɗum noon nayi boɗeeji ɗin no ɗuuɗi hakindiɗi duuɓi ɗin kadhalika wa inna no menen inchallahu si allahu on muuyi la muhtaduna wallahi komin feewiroɓe faade e nagge ɗaɓɓange ngen ida akhbartana kono ɗo e ɗum fala nadiri ayya baqaratin yuriduha Allah wandi ka goɗɗo ɗuɗɗini lande o ande o faalaka gollude qala annabi Musa wiyaniɓe ay qala lahum Musa annabi Musa wiyaniɓe alayhi salam innahu no jomirawo subhanahu wa ta'ala yaqul ay yaqulu lakum himo wi'ana on innaha no ngen nagge baqaratun ko nagge la dalulun ay la mudallalatun bil amad wana eltirange sabu golle tuthirul arda tawa hingerema leydi ndi digol ɗo tuthirul arda ay fala tahrithul arda hara ngeremata leydi ndi wala tustakhdamu fi saqi zar'i kaɓe wiɗo wala taskil harsa hara kadi nge gollitirtake e yarnugol remuruji ɗin haranage yarnowe remuru musallamatun ko hisunge min jami'il uyub ay bari'atun min al uyub tawa ko hisunge dandinge potti immorde e ayibeji ɗin la shiyata fiha tawa hara ko woɗewe coyi waadere wo ala e magge la shiyata fiha ay la yukhalituha lum'atun aw buq'a min lawnin akhar tawa hara jilla e magge o wiyete kon waadere ma tumbere ko hina boɗe tange foppu ko waɗe qalu al'ana ɓe wi'a joni non ji'ta bil haqq a addi gonga on wigol ɗo addi gonga on ay nataqta bil haqq a wowli gonga on ay nataqta bil bayan a wowli ɓanganduye on a wil wasfi tammi maɗum a wowli sifa timmuɗo haray qisan wi andi goto kala arsike mum ko immoto ɗum fawajaduha ɓe tawi ngeeɗo nagge inda fatan barrin bi umme ɓe tawi ngeeɗo nagge ka sagata ɗigganɗo yumma muɗum fewndo makko on hari mo ɓuri fof ɗiggande yumma makko ɓe tawi ko kanko mari sifa ngeeɗo woɗe ɓe coy no sifa noon nge ala waade nge remintake nge yarnintake nge gollintake hay fus fasharawha bi thamanin ghalin jiddan ɓe soodi nge pirit seeruɗo moƴƴa noon on tuma non si ari fadabahuha ɓe hirsi nagge ngen wama kaadu ari ɓe eɓɓa yafaluna hiɓe golla limada li ghalai thamaniha fi towugol piri magge on wa id qataltum jante kadi sanga nde warno ɗon nafsan wonki nde warno ɗon wonki faddaratum fiha ay takhasamtum wa tanaza'tum wenjuɗon pooɗodirɗon e fi honɗum
tawɗo fi man huwa alqatilu tawi wenjuɗon pooɗodirɗon e tawgol ko hombo woni warɗo e ngaroya e oɗo qissa hara e jangamu o fuu ndaren tawe jaka banu adama kañum da'iman haray faljereji mum ɗin no heewi hawjere muɗum nden kadi hino ɗuuɗi. Naam, wallahu Allah mukhrijun ay mudhhirun, ko o yaltinowo ay ko o feññinowo. Allahu tabaraka wa ta'ala mukhrijun ay mudhhirun ma kuntum taktumuna ay min amri alqatli li ikhfa'ihi ala alhakim. Hadi on tuma si a wari goɗɗo ñawowon si andi ɗum no andi an kadi ko a warteteɗo. ɓe suuɗi noon fi'aake, ɓe suuɗi warɗo e dow ñawowo on. Daiman si waw e id ardodiri wawon ko wadhkur aw wadhkuru. Joni on daray e golle ɗen yeeso ma ɗum damir on ma ɗum inde nden si tawi ko mufrad wi on wadhkur, si tawi ko jam wi on wadhkuru ka huna ma dama woni qataltum fiilu e fa'il woni ɗo woni jam haray ko wiya ton ko wadhkuru. Andite janto ɗon hiina ko ɗum woni id on qatala ba'dukum nafsan. Naam, faqulna Allah wi men wi idribuhu bi ba'diha, piire neɗɗo mayɗo on yoga e tere nagge ngen bi ba'diha ay bi ahadi a'da'i al-baqara, wotere e tere nagge hirsange ngen al-baqaratul madbuha. Jonnon jomirawo subhanahu wa ta'ala wi kadhalika ontuma fadarabuhu, ɓe piirimo wotere e tere nagge ɗe nagge hirsange ngen, ɓe piirimo kanko neɗɗo mayɗo on wotere e tere nagge hirsange ngen. Jomirawo subhanahu wa ta'ala fa ahyahu Allahu o wurnitimo, fa akhbarahum o humpiti yimɓe ɓen anil qatili ga e warɗo mo on. Allah wi subhanahu kadhalika ko wano men wurnitiri oɗo ni, kadhalika ko wano Allahu o wurnitiri oɗo ni yuhyi Allahu al-mauta, Allahu on wurnitirta mayɓe ɓen, wa yurikum himo holla on ayatihi ayeje makko ɗen la'allakum belajo onon taqiluna on haqqilay wa tatadabbaru fi amril ba'd, on tuma taskolon e fi'ake immitangal. Yon ɗum ɗo ko dalil hadha al-ihya alamatun dallati ala kamali qudrati wa yurikum alamatihi dallati ala kamali qudrati likay tudriku qudratallahi ta'ala. Allah on holli on ɗo mandeji makko tindinɗe dow timmugol hattande makko e mbawdi makko fi on heftir gandal qudratallahi ta'ala wa tatadabbaru fi amri al-ba'd. Jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi thumma qasat ay thumma salubat, refti yoori salubat feti ulubukum ɓerɗe mon ɗen min ba'di dhalika ɓaawo yiigol ɗiɗo dalilaji.
yigol ɓaawo yi'ugol ɗiɗo dalilaji falam tud'in ɓerɗe ɗen ɗe ɗoworali li ayatillahi min ba'di ru'yati hadhihi alhaditha wigol min ba'di dhalika min ba'di ru'yati alhaditha ɓaawo yi'ugol nde ɗo hunde wande neɗɗo yo o waalo o ware yani ƴetteɗa tere nagge tappiremo o wuuri tawe ko kaarijo wari lan o walto ɗon kadi o maaya fahiya ɓerɗe ɗen kal hijarati qaswatan ɓerɗe ɗen no wayi wano kaaƴe ɗen e yorugol qaswatan wa salabatan yorugol e fetagol aw ashaddu qaswa ma tawa ɓerɗe ɗen no ɓuri kaaƴe ɗen yorude lima ya rab ko fi honɗum wa inna min alhijarati andu no tabitino jeeya e kaaƴe ɗen lama yatafajjaru nde tawata nden hayre nde hino wuɗɗito minhu immorde e mayre al anharu canɗiɗi yatafajjaru wuɗɗito minhu immorde e hayre nden al anharu canɗiɗi idan holliɗon ɓe inni ɗo haray inna min alhijarati la alyanu anduno jeeya e kaaƴe ɗen ɓurɗe newade min gulubi kon fa yanba'u min ba'diha ma'ul anhar haray tubba immorde e yoga e kaaƴe ɗen e ma'ul anhari sen wattani hilla ɗo ka fiiluji en sikkay faljarano ton abadan jomirawo subhanahu wa ta'ala siforaɗo e wiɗo wa inna min alhijarati koko jam lama yatafajjaru nden tawde hino wuɗɗito andi ko min alhijara ko min ba'di alhijarati yoga e kaaje ɗen ko wootere seede muɗum damiru on minhu yatafajjaru hino wuɗɗito minhu immorde e hayre nden al anharu on ɗo ko ma'ul anhari sina ɗum harayno ko tatafajjaru wonayno wa inna minha anduno jeeya kadi e yoga e kaaje ɗen lama yashaqqaqu ay yatasadda nden nde tawi hino fecco nde seeko fa yahruju yalta minhu immorde e mayre alma'u ndiyan ɗan ndiyam ɓulli tosoki ɗin fa yahruju minhu l uyunu fa tahruju yalta minhu immorde hayre al uyunu sagira ko noon kadi wa inna minha andu tabitino jeeya yoga e kaaƴe ɗen lama yahbitu e tawatan nden nde hino fukko yana min khashiyatillah immorde kulol allah ka suqutil jabali amama Musa wano fello ngon yanirno noon yeeso annabi Musa wa qulubukum la talin ɓerɗe mon ɗen onon ɗe newatako wallahu hafidun li amalikum ɗigol wama allahu bi ghafilin allahu on wonali ko o welsindiɗo amma ta'maluna ga e ko wonɗon e gollude ay huwa hafidun li amalikum ko o renuɗo wonande golleji mon ɗi wa mujazikum ko o yoɓowo on alayha e dow golleji ɗi yawma alqiyama allahu yumhil wala yuhmil allahu yumhil o nennanay neɗɗo bonno wala yuhmil kono allah welsindatako hada huwa allah jomirawo subhanahu wa ta'ala wiyani gomɗinɓe ɓe afatatma'una ayyuha almu'minun e on tanƴini ko onon yo gomɗinɓe
an yu'minu lakum an yusaddiqa al-yahudu bi risalati nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yu'minu lakum way wasi ko kambe gomdinde ay an yu'minu nabiyyakum de be al-yahudin ko be goginta bi risalati nabiyyikum nelal annabi modon Muhammadin sallallahu alaihi wasallam on tanjini dum وقد كان قمدي لاتنك فريق فد أي وقد كان لاتنك بعض أحبارهم يوغا كرمكو بما بكون كرم ويت الحبر عالم كبير عالم كبير ثم حبر سواني جمع أحبار بيقول له يسمعون كلام الله أي يقرؤون باو بناني كدي بجانغاي يسمعون كلام الله أي يقرؤون كلام الله هبنانا إنه حال الله كم بجانغا كدي في التوراة دفتر التوراة عندهم ثم يحرفون ورفت به ويلا حال الله من بعد ما أقلوه bawande be famiri hala alla kam bi uqulihim wa hum ya'lamun tay kam be hiban wi gondo wa hum yaqilun ay min ba'di ma fahimuhu bi uqulihim bawande be famiri hala alla kan haqqillaji mabbe di ndo ko non e bandiyaga ndo ko non e bandiyagal haray ɓeeɗo alyahudinkooɓe wiigol ɗo summa yuharrifunahu ay wiigol refti ɓe wayla deftere allah nden ma haala allah kan ay biziyadati sabu ɓeydugol goɗɗum sabu ɓeydugol ngol awi naqsi ma ustugol ngol aw tabdili cheyin bi gayrihi ma wattitirgol huunde ko hina haala allah kan هندو ندو لتحريم الحلال في حرم قل كدقيكم هذا تبديل وتحليل الحرام إذا قل كحرمكم ستوي حرمناما كدقيكم دقناما كحرمكم إذن جاء التبديل والتحريف هراي ويلو قنقل e wattitugol ari annon buddila al haramu bil halal wa buddila al haramu bil halali bisababi ahwa'ihim aw bihasbi ahwa'ihim embere beleɗe maɓɓe ɗen ka tahrifihim wano waylugol maɓɓe sifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sifa nelaɗon sallallahu alaihi wasallam tawina ko windi ka deftere kon ɓe sifani yimɓe bijalihi ɓe sifa nelaɗon ɓe sabu waɗugol nelaɗon tawilan juutuɗo asmar boɗejo coyi badalan min mutawassite tuuli abyad tawi ɗum ɗo ko battitego nelaɗo kana mutawassita attul wonaɓe raɓɓiɗuɓe podege wonaɓe juutuɓe a feƴƴiti ko nelaɗo ko wonno ko neɗɗo hakkundejo mo juuta ha raɓɓiɗa ha hakkidiɓe darde abyad ɓurnoɓe rawnude yimɓe ɓen fop hari onnoy nette haysi ɓe waɗino sujudu sa hayninoke o sooke o maɓɓe ngon ka sengo nder ɗo tawino no rawni peng cheikh Soudaysi en ɗo ma cheikh Abdoul Qasim Madina ɗo sa yiɓen ma cheikh Bandar Balila ɓe rawni ha wayiɓa faydi wa bagi ɓalli nelaɗo kono ɓeynino nelaɗo ko asmar ko asmar ko boɗejo waɓano Alaji Abdoulahi en ɗo ma onnoy nette wano menen nde kadi na tokoran en nde tokoran ka ɓaleɓe mak Fatima keneɓe naam haray ɓe wi nelaɗo ko juutuɗo boɗejo tawi ɓe fene nelaɗo ko hakkidiɓe daneɓe peng no fenade naati tabdil naati wa isqati alhududi an ashrafihim hari kadi si tawi tedduɗo maɓɓe e fukkugol liɓugol itta keeri ɗin
wien hiddiji ɗin wano mo wujji yo jungo mum gontaƴe, wano mo zini tana jombuɗo yo o focce temedere, wano siko jombuɗo yo rajme ay yo piire kaaƴe ha o maaya. Si tawi ɗum hawri e tedduɗo maɓɓe ɓe inna haray tigi tigi on emenen mi wawata wadde o ɗo ɗum ɗo, haray foccugol wano oɗo mi wawata, tappugol wano oɗo kaaƴe mi wawata, taƴugol wano jungo oɗo mi wawata. yuharrifunahu min ba'di ma fahimuhu bi uqulin, hiɓe wayla haala Allah kan ɓaawo nde ɓe faamiri haala Allah kan haqqillaji maɓɓe ɗin. wa hum ya'lamuna, tawa kamɓe ɓe andi annahum no kamɓe mubtiluna koɓe yani honenete koɓe bonnuɓe, kadibuna koɓe fenuɓe. nazalat hadhihi al-ayatu, oɗo aya tippike fi alladhina e ɓen ghayyaru ayata rajumi, ɓeɗo waylunoɓe aya rajumu gongol wa sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama dhakara al-wahidiyu, wano imamul wahidi ɓanginirino. wa idha laqul ladhina amanu, si tawi naafiqiɓe alyahudu gowiɓe gomɗiniɓen ka ɗenɗe tawi ɓerɗe ɗen jaɓaali, adharu l-islama bi alsinatihim wa abtanu l-kufra fi qulubihim, ɓeɗo feññini islam on ka ɗenɗe maɓɓe ma ka kundule maɓɓe, ɓe suuɗi keferaku ngun ka nder ɓerɗe maɓɓe. wa idha laqiya munafiqu lyahudi, si hawrondiri naafiqiɓe alyahudu ɓen alladina ɓen amanu e ɓen gomɗinɓe, qalu ɓe wi'a amanna. naafiqiɓe alyahudu ɓen si hawrondiri e gomɗinɓe ɓen, qalu ɓe wi'a amanna bi anna muhammadan rasulullah, wonde tabitino muhammad ko nelaɗo Allah. Allah wi wa idha khala ba'duhum ila ba'din, ay wa idha ikhtalaw ma'a ba'din, si ɓe weddodi wondude e yoga maɓɓe, qalu ɓe wi'ana li ba'din yoga maɓɓe, alladhi on afsha, sakitanɗo lil muslimina, wonande julɓe ɓen ma fi tawra, hunde ko woni ka tawra tare, min sifati rasulillah, min morde sifaji nelaɗo allahu on sallallahu alayhi wa sallam, wa kulli ma yadullu ala sidiqihi, wona sifaji nelaɗo e kala hunde nde hino tindina kadi e dow gongugol nelaɗo on ɗon sifanoɓe on. wa akhbara, o humpiti kadi bima udhiba bihi aba'uhum, sabu hunde ko lettira ɗum baabiraɓe maɓɓe ɓen. on tuma ɓe wiya, qalu bandiji ɗi wiya, atuhaddithunahum, e on yewtayɓe, atuhaddithuna atba'a muhammadin bima allamakumullahu fi kitabikum, ay kayfa tuhaddith, wiyama ɗo atuhaddithuna ay kayfa tuhaddithuna atba'a muhammadin bima allamakumullahu fi kitabikum, ay bima fataha Allahu alaykum, ay ko bima allamakumullahu fi kitabikum. ko honno yewtirton ɓe kamɓe jokkuɓe annabijo muhammadu ɓe, hunde ko allahu on udditani on, hunde ko allahu on udditi e dow mon, ay ko bima allamakumullahu, ko hunde ko allah wigol bima fataha Allahu alaykum, ay ko bima allamakumullahu fi kitabi, hunde ko allahu on andini on ka deftere moɗon. wa bima anzala Allahu alaykum, e sabu hunde ko allah on tippini e dow moɗon fit tawra, wa bidalalati sidiqihi, e tindinale gongugol muhammadu ɗe, fayakunu laato dhalika andingol on ɓe ko woni ka deftere kon hujjatan lahum alaykum, on woni habaru kana wona dalil
wona hujja e dow wonandeɓe e dow mon janngo yawmal qiyama fayakuna dhalika al ikhbaru hujjatan lahum alaykum laato ngol ɗon humpitugol on ɓe ko woni ka deftere tawrata kon ɗum wona hujja wonande ɓe e dow moɗon ɓe wiyani ɓe yani yama inda rabbikum ay yawmal qiyama ɓe wiɓe afala taqiluna on haqqilta afala tudrikuna e on heftirta haqqille mon ɗen annama tukhbiruna bihi andu hunde ko wonɗon humpitude ɗum huwa hujjatun alaykum ɗum ko hujja e dow mon qala ibnu abbasin turjumanul qur'an abdullah ibne abbas radiallahu anhuma o maki kanu nafiqi alyahudu laatinoke kanu nafiqiɓe ay munafiqul yahudi nafiqiɓe alyahudu ɓen kanu ɓe laatinoke idha laqu alladina amanu si ɓe hawri e ɓen gomɗinɓe qalu ɓe wiya amanna min gomɗini anna sahibakum oyi seede ɓe tawdaka wonde wondiɗɗo moɗon on rasulullah anna sahibakum rasulullah wonde wondiɗɗo mon on ko nelaɗo Allah walakinnahu kono kanko nelaɗon ilaykum ko faade e moɗon khassa hertaniɗo on personnel mon men tawaka to ayi ko ɗum wiyete haala bandi ko ɗum waɗi ka nanɗa goɗɗo wi menen e onon en fof ko en goo o woye on sendi dey menen e ono nan mo wiyayto ɗum enen lanni ka kono haray menen e onon en fa tawi gufindir tawi ɓen fof koye hunde woɗ o woye on fecci dey menen e ono no hanuno enen fof koye gootum halas haray toro Allah tabaraka wa taala Allah wonan en ballo meɗen inchallahu haray geren ewa ɓa ko yontere nden fof ko darsu gooto hara tawata ñande artoyɗen yontere hande wo addoren bindi te sa on tigi si wattani hilla ɗo hunjoto ɗo sengoɗe ɗo balɗe 6 bindi 15 ñande wo bindi 2 ñallal goo bindol balɗe 6 yo gandema hande ka hirtiɗa ɗo ƴaaɗi ɗo haa ɗo e kadi e alarba hara a hunjike de ko firɗa wota a hunjike a yawoto ɗo ayi neɓat na hande heɓi hisbe na e ɗe balɗe ari ɗen janngude fatiha ko ni ha wersidoɗa ɗon ha andi ko ɗum waɗi docteur Mouhammadou Ribari hafizahullah waraɓe ma kay wigol haami ndaara haami arta haami ƴeewa andi ɓe ma kay tun kamɓe haami roninay ninse ko gando haali hafizahullah wara an ko woni o joni si ko darso fuɗɗete inna haami ndaara si tawi satta si hawri tawi kala ko siko pilasi amma ka pilas o e kay ɗum ɗon kam wiyatake ko hamen ndaara si marsay ay goɗɗo no yoɓa ɗo 2 ans avance ye andi taw fama adraka ko ɗum andima taw ha wuraya on tuma ka a yoɓa 2 ans ko 2 ans wiyete ka ko 2 ans 2 ans duuɓi ɗiɗi avance a soodu balɗe juuɗe Allah o woye ko tamaw par ce que so waɗa allu goɗɗo jettay oɗo wigol marsoya e ma marsata guéreve waɗa e ma guéreve ala oɗo no hooli o wuuray ha on tuma no hooli kadi o marsinay aray wakkilo ɗen ko wiyata miɗo ɗaɓɓude pellet mi heɓay wo ko ganda amma jawdi e laamu ɗawawi ɗaɓɓude ɗo laamu duuɓi 30 duuɓi 40 sakkitoraɗa sokede ha maya mama yara heɓali ɗawawi ɗaɓɓude ɗo mbuuɗi ha ina ɗo mawɓe meɗen babiraɓe meɗen Alhaji Abdoulahi en ɗo hiɓe geɗi no woodi ɗo wani fuɗɗunoɓe ɗaɓɓere ko entel ha joni ɓe ɗaɓɓi ha ɓe wawata joni ɗaɓɓude ɓe mara mbawde ha joni ɓe heɓali sinaberu ko ɓe ñaama ka
no wodi kala kono duuɓi capanɗe nayi ɗo ɗaɓɓude mbuuɗu ronka heɓude ɗaɓɓa mbuuɗi heɓaɗi duuɓi capanɗe nayi ɗa yiltididde ɗi perda ñande wonde gandal ɗaɓɓuɗo ɗo gandal duuɓi sappojo hara mi wi o ɗaɓɓu na o ɗaɓɓor wo haray batte waɗaye makko ko o lo'i wo ko o puppi wo mahma kana balidan hara wattanen hilla inchallahu ɓeyden awa toppitade darsuji wonaɗe jangeɗe ɗin fuu haray andi si darsu jangaɗo o a tawama darsu jangaɗo o a tawama andi hande kadi a ɓeydoto inchallahu wa jasakumllahu kulla khair. Baraka.